Wavela ngomboko nza kuthawula same time. Yeah, I know what you're talking about.
ukwenza kwabantu okufanayo. Bakhona abantu abasebenza nzima kodwa imali bengayitholi. Bakhona abanye abasebenza lula njengabodiba, abantu abasebenza ngamafoni kodwa imali bayayithola. Bese kuyabuya labo abanye abantu abalala behlele ebusuku esibabiza sithi ama-security. Basebenza kanzima labana abantu kodwa imali yakhona ayikho. Masumbona umuntu wakhona engalapho somjaja. Akeliyekeli umjajanga manje. Cool.
bandolo yekelani ukujaja bandolo bayazithatha bayosibona sinatotshwana Chiyani kujaja abantu, yekelani kujaja abantu. Chiyani kujaja abantu, yekelani kujaja abantu. Chiyani kujaja, yekelani kujaja bandolo. Yekelani kujaja bandolo. Chiyani kujaja abantu, yekelani kujaja abantu. Chiyani kujaja abantu, yekelani kujaja abantu. Chiyani kujaja, yekelani kujaja bandolo. Yekelani kujaja bandolo. Kaduna tawasha. House. Hoto. Kuluma. Bacabanga ukuthi ugqoka ama-avaroli emsebenzini babe kubona utshona umile ebuzini labo bacabanga ukuthi lo yisela asosela zineke indlela zokwenza imali abantu abangaloyi umuntu abaloyi indlela kuphela Chiyani kujaja abantu, yekelani kujaja abantu. Chiyani kujaja abantu, yekelani kujaja abantu. Chiyani kujaja, no, yekelani kujaja bandolo. No, yekelani kujaja bandolo. Unkosikazi wabo eGoli sebesithi udlisiwe uhlale lo nkosikazi wabo obulawayo sebethi udlisiwe yekelani ukujaja abantu bese kusiba lalabo abathi uma bebona abantu behamba imoto ezidurayo kungelamuzi ekhaya sebekujaja leso sikhathi umuza ufuna wena ekhaya ufuna ukuthenga indlu kobulawayo yekelani ukujaja abantu uyavuma umthombeni phansi kona lokomaniji madoda uthi sibatshele ngengoma ngoba abantu bayathanda ukujajana into abangazaziyo house mika kosotamba mfana esinkulu segaraji madoda house ndekse president sana wami madoda dale khuluma ngale ndaba yabantu abajajanayo bengazi ukuthi umuntu ucabangayo ngabaqina kuma-Facebook abaqine kuma-WhatsApp mase sihlangana labo sibabuza into abazikhulumayo umuntu sekufrizela swele lokuthi etshonele ngoba siyabe sesikubambi yekelani ukujaja abantu izaze lijaje endaweni erong zajaja uzijaje lezasekhesi ezamadambeli madoda odumezulu thelithawulo lokhu so yekela ukujaja abantu intombi ungayazi yekela ukujaja abantu hayi ukujaja abantu chiyani ukujaja abantu